Predstavljam vam top 5 najčudnijih životinja i sve ove životinje izgledaju kao da ih je neko izmislio, ali one stvarno postoje. Na mjestu broj 5 nalazi se aksolotl. Ovaj neobični vodozemac izgleda kao da se stalno smeška, ali njegova najluđa sposobnost je regeneracija. Može da obnovi sve delove tela. Na 4. mjestu nalazi se goblin ajkula. Njena vilica može da se izbaci napred i zgrabi plen. Zbog samog njenog izgleda često je nazivaju jednom od najjezivijih ajkula na našoj planeti. Na 3. mjestu naše liste nalazi se sajga antilopa. Pogledajte samo njen nos. Nije mutacija, niti Photoshop. Ovaj ogroman nos pomaže joj da filtrira prašinu i reguliše temperaturu vazduha. Sljedeća najčudnija životinja na našoj listi jeste upravo aj lemur sa Madagaskara. Ima ogromne oči, ogromne uši i jedan neverovatno dugačak prst kojim pronalazi larve skrivene ispod kore drveća. A na broju 1 nalazi se zvezdasta krtica. Njen nos ima čak 22 pipka kojima istražuje okolinu i pronalazi hranu. Ova životinja izgleda kao vanzemaljac, ali je potpuno stvarna. Koja od ovih životinja je vama najčudnija? Pišite u komentarima. Ne zaboravite da zapratite kanal u znak podrške. Vaš gospodin X.